reka mvuga izina ryanje ry'ubutware nahawe n'inyana z'imitavu ku itongo mu rukera rwa nyuma. Undi rudakingizwe inkota nambare gukotana indatwa y'amahoro yahawe indaraza mu ndare. Iyo niyo ndaro y'indengabagani ziri indengabaroyi z'ibigondo muza bafunda zirimo intenderi yandinze induru y'amabandi. Umunsi ndari irirondo buraca mu gitondo mu ndego z'imanda rugero. Zirandata izo nyana z'imitavu ziransingiza ngo ndi intare y'amahoro n'abadurege ziragutontoma yahawe intebe ivumerera mu ntambi kuko ndi intamba no mu ntambara idatinya gutambira Uwiteka kuri rutare n'unubatse ubuturo kuko nuzuye imitume nanze giturire ku rugamba rw'umututu muri gitongo naremeye gitutu ku mitima y'abaduhiga bugaje inyana zagitanga ku matongo y'irungurungu. Intwara muheto yavyirukiye mu butware bw'intwari zanze intwerano z'abaduhiga ku rugamba rw'umututu njewe ndateganya kuba intwarane itwaje umuheto w'abakurambere bandaze gutabara niyo ntego nzira gutindana umuheto mu ndarusarire unje gutera nje mbaza nkamutunga inkota yakumuriro rutambi nkamuteguza ko hayagenda amatambi ngo akunda hindura intero izo ntege zimutera gutamba amaze subize mu nteko y'abatambyi atakwisubira nubwo bikaba intandaro kumusitaro nkamusopa nkamutamaza nkamutokoza namara kumuhindura intere nkamutora nkamutamika intore n'intama y'amata y'ikivuguto n'umwita yamara gutora mitende n'agatege nkamutoza ko kumvira Uwiteka n'abantu bakeya atoranije biti bitambo nti kandi gasopo ntugasubiresha. Nawe isoko ya byose ni mu busumo bw'amasoko zitembera mu ijuru rya mibunda mu marunde no mu kabunda bwami turaginde majana mu ndare niho soko ku rusendo teampere impane busizi nje nsiga nkuba bisigiwe abatabizi basigara basiganuza mvuga ibyo dusigisige duke twasigaye murengati kandi gasopora amenye busiri mu bwiyo hakurya ntibuka kwibagiza isamazi ija kwishakira ikibuga masha igashokera amasoko yo mu gaseko k'inkazamarumbo z'ibisembekeri aho ni mu nkovu z'ibikomere bidafite gukira kuko ari mu nkomero zahozemo inkamwa iyo ni intenderi y'akaraye k'isine inkora mutima imboneragihe yashinze ihembe ku marembo y'agashirwa abajenesi bayiteza mbushe nyihera isiri kucomba ko yaje kugwa muri ambushe y'agaco kabazimaze ku gicaniro nawe yanga kwicumu ryawe curira inkumbi ku cavu ibaca hejuru here mu cangezi ya rumagaza ugaruka ku gicumbi cizashebuja mu gipombo yari yarahacinze recanzo mu bicu yagaze ducishamwe mahina y'urugamba ikadukiza amaboko yabazimaze ku gicaniro kuko ariyo cumu nyakurya icama kiziri gicumuro igice kimize ku gicaniro ciza abafunda yagaje tera intambwe 9 tugatabaza gatera ya 10 yitonze aje gutera ya 11 bigasaba kibanza gucumbika ngo izindi byibura zibanze ziyegere. Iyo niyo ndeba kure yarushaga izindi ndongozi mu ndare za mibunda kugenda imbere y'ibihe iyo bojizi bihora ihembe mu mihira abahirwe n'izibihogo zitangiye guhomboka agahira kegereje kwindikiza inkuku hakurya y'imikikiranya kivuko kibona ngoma aho ni mu bikingi by'inzekerana yarutaga inzovu z'imitonzi mu nzuzi ziranga zikikije inzuri izo nizo mpinga nzima zahurukije inganza mu ngezi ya rumagaza nanje nshinga imizi mu nzira zigane muhira kugahira ntahutse nk'umutware utabarukanye iminyago ku rugamba nje gufata mu butare bw'iziragize bitare zikagotomera intama z'amazi kwitara nkubitana na mutanga na sharemfizi rutanga mu nkengero z'ibihome by'abahinda shaka gutambuka isoko ry'akazi rimwe ntavuze naho kera intarama n'intore mu mfura zarementeko mu isoko ry'akazi rimwe zamaze kuntera imboni z'amaso bose n'abakomeretsa barandamutsa barandata baransingiza batinyabona ntutambuka utaduteye yambu nanje sinabatengwa ndatebuka nje gutebuka nyine ku rufatiro rw'isoko sanga bantere n'agatebe bati sari utafande nyakuri mu filozofu zina siyasa ariko sinareseraza kwese yampere siri muri sereza ku mukutano wa Pasaka mu turambo no nambara ipeta rya serija nk'umusirikare wa Yesu tajusuri nyuma y'ikanisa ryasukiyemo impundu impande zose n'impanuro mu ndirimbo z'impanda zinikiza amapenda amapepa gahumagira kuri Pasaka. Iyo ni paradizo y'impama itagira abayipinga yagaje twegereza impanda kuri Pasaka mu mpinga ziwacu zikiraga impogazi zitarajanwe bunyago. Uramenyeje ndi imvukira ya Kivu igiye kuvurwanyiriza inyamibwa mu nyana z'imararungu ivumerera nk'imibavi humura neza mu rusisibiranya no mu ijuru rya mibunda mu marunde aho ni mu butware bwa data na sogokuru ni umusizi rugondera rwa Gasavubu mwene Sendoto nabone izuba rirasa kuko ndirwibasira waseseye nk'urusasu mu rusika ruzuru dusesero nje guseruka munsi y'urusenge nsa nusitaye kuzika ariko sinigeze ndaramusikirambi kuko ndi ntasi musinzira nyakuri ku mutima wisata basingiza batabeshera. Ishami ry'imurenge mu bashombo ryashibukiye mu mishibuka y'abisha batabishaka ariko ntirifite gushonga no gushira kuko ndi rushoza ngabo nubwo mfite ishavu ridafite gushira nkirishanga ariko none mfite nishaka nzoshingana ku musozi wa Gafinda mfumbasa amashiga y'amashinigane nzoshinga mu mfuruka zahoze fare ya data isa nimaze kwibagirana amarango ya mibunda nzoshinga amashinigane mafu ya marunde yameze mu indare z'imifumba n'ibifuranende nyifumbiza ibifaru habe n'ifumbere ntizegera imfuruka azaba ari muri feruje no full stop y'urumwanzi gufata fera azaba ari fare nayo nzoyikanda sefu kunzo barasaba kirifara weyi. Iyo niyo finale y'abene faro misozi wacu imfura y'abafunaje nabaye qualifié kuzobaye mu bambere ntegereje filimbi ya nyuma na FM zaje nyifatira kuri frequency yo hejuru ku musozi wa Gasopo uramenyeje usingikanwa n'abajenesi dore ko basigare kwita pito ntibazo nkuri radio yanje ya Soniteke ku rutugunyoza ku gutwi nzavuga ko nzoyitegera iteka ryose tegereje kwitangaza kusezerana n'Uwiteka yavuganye n'abasogokuru risohora. Yari wa musizi wo marunde ya mibunda urusiga ntibasiganuza agasiga ibisigo n'ibisingizo bisingiza gakondo y'umurenge uno umusizi Mandel rugondera rwa Gasavubu mwene Sendoto nyafunda mwene budurege umutwara cumu murashu muheto umwami murenge mwene rushombo bigimba bya sunzu warugabire mwene rugorora.